mtego wa kwanza ambao muamini anatakiwa auvuke pale ambapo anaanza safari ya uamini baada ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake. Mtego kati ya muamini na dini ni jina. Nimeeleza kuwa umuhimu wa jina, kuwa Mungu anatoa majina na upande wa pili anatoa majina, na jina la Mungu linakuwa limebeba baraka. Lakini tunaona katika dini muamini amebatizwa au ametajwa, anatambulishwa kwa majina tofauti na yale ambayo Yesu Kristo alimtaja. Kwa mfano katika dini yetu ya Kikristo, kuwa muamini anatambulishwa kama yeye ni Mkristo, muamini anatambulisha kama yeye ni mfuasi au kama yeye ni mshirika au kama yeye ni members kwa lugha nyingine. Kwa unakuta haya majina yote unakuta sio majina ambayo muamini alipewa na Yesu Kristo. Yale majina ambayo yamebeba destiny, yamebeba kusudi la Mungu juu ya muamini hayatumiki. Hayo majina yamepewa vitu vingine. Kwa mfano dini imeipa majengo, ndio jina la kanisa. Yaani majengo ndio yanatambulishwa kama ndio makanisa. Ukitaka kujua hivyo, fanya utafiti. Waulize watoto wadogo, waulize watu wazima na wazee, waulize je, kanisa ni nini? Watakupeleka kwenye jengo, watakuonyesha jengo, kwa sababu dini ndio inavyotambulisha jengo kama kanisa, na inamtambulisha muamini wa Yesu Kristo kama mshirika au kama Mkristo, ambao sasa ni tofauti na maandiko. Biblia, maandiko matakatifu yanasema, Yesu alisema nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba, ambapo hata milango ya kuzimu haitaliweza. Unakuta jina ambalo muamini anatakiwa atajwe kama ilivyosema ni kanisa, lakini dini imebadilisha. Jengo limekuwa kanisa, muamini amekuwa Mkristo na mshirika. Unaweza ukaangalia dini inavyoelezea kanisa ambalo ni jengo, unaweza kuona kama ni mkusanyiko wa waamini ndio inaitwa kanisa, lakini ukifuatilia kama nilivyosema, kufanya utafiti, utakuta sio. Na unaweza kujua kwa nini dini haitaki kumtaja muamini wa Yesu Kristo kama kanisa, kwa sababu inajua ikitaja vile dini inaweza ikafa. Kwa sababu gani? Shughuli ambazo dini inafanya nje ya muamini ambayo ni kanisa, ndio hizo zinatakiwa zifanyike ndani ya muamini. Kwa sababu kumbuke, baada ya Yesu Kristo kufa pale msalabani na lile pazia la hekalu kupasuka, Mungu alifanya mabadiliko. Mungu akawa akai tena kwenye majengo, ile jengo na wanadamu. Nakumbuka hata Mtume Paulo anawaambia kuwa Mungu akai kwenye jengo ambalo limejengwa na wanadamu, anakaa kwenye jengo ambao amejenga yeye mwenyewe, kwa hiyo ambao ni mwanadamu. Ndio maana Biblia inasema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na kwenye mioyo yetu ndio kuna madhabahu ya Mungu, na tunapompokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wetu, tunapokea uzima wa milele, na Yesu Kristo, Mungu Baba, Mungu Mwana wanaingia ndani yetu. Kwa hiyo pia Mungu anasema sisi ametufanya kuwa makuhani. Ina maana unaweza kuona kuwa muamini Yesu Kristo ni kanisa ambalo linajitegemea, lina kuhani, lina madhabahu na lina hekalu ambao ni kanisa ambalo linatembea. Lakini sasa dini imewaaminisha watu kuwa majengo ndiyo kanisa, na ndio maana sasa unakuta ibada zinafanyika kwenye majengo, vitu vingi vinafanyika kwenye majengo. Sasa unakuta badala wewe ungeitwa kwa jina lako la kanisa, ili vile vitu ambavyo vinafanyika kwenye majengo vifanyike ndani ya moyo wako, ambapo Mungu ndio alikusudia. Sasa unaweza kuona mtego wa kwanza. Kwa usipokuwa makini, utaacha wewe kuwa sehemu ya ibada, utakuwa unakimbilia kwenye majengo ya ibada kama ndio sehemu ya ibada. Sisemi hivi ili uache kwenda kwenye majengo ya ibada, hapana. Ninasema hivi ili uweze kujua kuwa kipaumbele cha kwanza cha ibada ni wewe, na wewe ndio kanisa, na wewe ndio mahala pa ibada. Ile kwenda kwenye jengo la ibada ni sehemu tu ya pili ambayo inaonyesha ibada iliyoko ndani ya moyo wako. Lakini kwa bahati mbaya, dini kama nilivyosema haisisitizii ibada yako, itakuita uende kwenye majengo ya ibada, kwa sababu ndio system ambayo inaweza ikaisustain dini ikaendelea kuwepo.